بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. Niyashimwe kandi yasengezwe Nyagasani subhanahu wa ta'ala, Allah wenyiri ibisingizo byiza byuje ubutagatifu bitagira inenge subhanahu wa ta'ala. Amahoro imigisha by'Imana subhanahu wa ta'ala bisesekare ku mukunzi wacu, intumwa yacu Muhammad, n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, amagambo meza n'amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'umuyoboro mwiza umuntu yayoboka n'umuyoboro twazaniwe n'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Naho ubuzima bubi umuntu yabamo n'ubuzima bw'ibyaduka, buri cyaduka cyose kiganisha umuntu mu buyobe, n'ubuyobe buganisha umuntu mu muriro utazima. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yawuturinda. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, nagira ngo tuganire ku muryango, kuri umwe mu miryango ya zikiri, gusingiza Imana subhanahu wa ta'ala. Bikaba ari bimwe mu bintu abantu bakunda kwirengagiza, abantu bakunda kugira ubunebwe, aho usanga abantu benshi bibereye mu buzima butandukanye. Ugasanga umuntu aricaye nta kintu ari gukora, amaze isaha imwe, amasaha abiri, atatu. Ugasanga umuntu ari mu bintu byo gutakaza umwanya, imiziki, kureba ibidafite agaciro. Rimwe na rimwe binamukururira kuba Allah subhanahu wa ta'ala yamwandikira n'ibyaha. Ariko ugasanga zikirullah, kwibuka Allah subhanahu wa ta'ala mu buzima bwe bwa buri munsi bibaho gake cyane. Nagira ngo rero tuganire kuri imwe muri hadisi z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, hadisi azim, hadisi ihambaye cyane, igaragaza bimwe mu bihembo umuntu ushobora kuba yajya akoresha n'amagambo ngiye kuvuga. Agaragara muri hadisi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, bimwe mu bihembo abona bihambaye cyane. Ni hadisi yaturutse kwa Abi Hurayra, ku musangirangendo Abi Hurayra radiyallahu anhu, Allah mwishimire, mu gitabo cya Bukhari na Muslim. Hadisi ihambaye cyane, aho intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam itubwira iti: man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, fi yawmin 100 marra. Akavuga ayo magambo mvuze, akabivuga buri munsi inshuro zigeze ku 100. Man qala la ilaha illa Allah, ndasubiramo hadithi: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. akavuga ya magambo buri munsi inshuro zigeze ku 100. Allah subhanahu wa ta'ala amwandikira ibyiza bigeze kuri 5 uruko uyu muntu aya magambo ayavuze akayavuga buri munsi inshuro zigeze ku 100. Ikintu cya mbere Allah subhanahu wa ta'ala gukorera cyangwa se akwandikira, كانت له عدل 10 رقاب. Allah subhanahu wa ta'ala akwandikira nkaho waguze abacakara 10 warangiza ukabaha ubwigenge. Iyo tuvuze muri Islam ko umuntu yarekura abacakara 10 cyangwa se yabagura akabaha ubwigenge, tuza agaciro kabyo, aho bigaragara ku musangirangendo w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakar yaguze Bilal ibn Rabah, arangije amuha ubwigenge. Mu by'ukuri na gaciro, ni sadaqa ikomeye cyane. Rero uyu muntu akuvuza aya magambo buri munsi inshuro 100 mu gitondo, mu zindi riwaya zikavugana nimugoroba, ubona ibyiza. Ikiza cya mbere ubona nuko Allah subhanahu wa ta'ala kwandikira yuko waguze abacakara 10 kabaho ubwigenge. Icya kabiri, wa kutibat lahu 100 hasana. Allah subhanahu wa ta'ala akwandikira ibyiza 100. Iyo uvuze aya magambo Allah subhanahu wa ta'ala buri munsi, Allah kwandikira ibyiza 100. Icya gatatu, wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah. Allah subhanahu wa ta'ala akakubabarira ibyaha 100. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, dutekereze kuri aya magambo, tuyatekerezeho, tuyatindeho, tuyashyire mu nyurabwenge bwacu, mu nyurabwenge, kubera ko buri munsi dutekereza Allah subhanahu wa ta'ala abaye akwandikira ibyiza 100, akakubabarira ibyaha 100,
ese koko wazajya mu muriro nkuko tubibona muri hadithi imwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho imwe y'Imana sallallahu alaihi wasallam itubaza iti kullukum tadkhuluna aljanna illa man aba, imwe y'Imana iratubwira iti mwese muzajya mu ijuru kereka utazabishaka. Abasangirangendo baza imwe y'Imana sallallahu alaihi wasallam, man aba ya Rasulullah, imwe y'Imana iravuga ati ntutashaka kujya kuba yajya mu ijuru yewe ntumwa y'Imana, ese koko Allah subhanahu wa ta'ala kwandikira ibyiza 100 buri munsi akakubara n'ibyaha 100 koko wazajya mu muriro? Nahacu rero kuba twasingiza Imana subhanahu wa ta'ala dukoresheje iyi zikiri. Icya kane Allah subhanahu wa ta'ala agukorera nuko wakanat lahu hirzan min ash-shaytani yawmahu dhalika hatta yumsi, ngo wirirwa uri mu burinzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ari kukurinda amajini, amashayatini, buri kintu icyo cyose kibi gishobora kuba cyakubaho kuri uwo munsi nta cyakubaho. Uri mu burinzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, uri muri assurance ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah arakurinda abanzi bawe, abagome, abashaka kuba bagira ikibi bagutwara, nta kintu na kimwe bagutwara. Iki ni icya kane Allah subhanahu wa ta'ala akwandikira. Icya gatanu, walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun amila akthara min dhalik, ngo ku munsi w'imperuka nta muntu n'umwe uzaza ukurusha ibihembo, nta muntu n'umwe uzaza ufite thawabu nyinshi kukurusha keretse wa wundi wakoresheje aya magambo inshuro nyinshi kukurusha. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala rero nahacu ko kuba twasingiza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dukoresheje iyi zikiri ihambaye cyane tubone muri hadithi ya Abi Huraira, kubera yuko ni na kalimati tawhidi la ilaha illa Allah, aho intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itubwira iti man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah, wo amagambo ye azaba yanyuma la ilaha illa Allah dakhala aljanna, azinjira mu ijuru. Uzapfa amagambo ye yanyuma la ilaha illa Allah azinjira mu ijuru. Rero ntabwo wavuga la ilaha illa Allah muri inda sakaratul mauti uri kuva mworoho, kiretse kuba ururimi rwawe n'ubundi buri munsi rwarahoraga rwitoza kuvuga aya magambo kenshi cyane gashoboka. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kwivuga buri munsi byakiriwe mu mahadith menshi atandukanye yuko iyi zikiri ikoreshwa mu gitondo ndetse na nimugoroba muri azkaru sabah wal masa, muri zikiri za mu gitondo ndetse na nimugoroba ukavuga la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir mu gitondo inshuro 100, ukaza kubivuga na nimugoroba. Ubwo ni baada salatul fajr, umaze gukora zikiri za baada salat utukurikizaho azkar za sabah za mu gitondo ndetse na baada salatul asri izuba ryenda kurenga, ukaza gukoresha nanone iyi dua muri zikiri muri azkaru za masa, muri zikiri za nimugoroba nanone kongera kubivuga inshuro 100. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwandikira ibyo byiza byose tuvuze, nahacu rero kuba twasingiza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naam, wa billahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.